Halo. Wimuraho neza. Nago nari mpari. Hari ahantu bandangiye kujya kureba ibibanza mu cyaro niho nari nagiye ariko nago turi butinde. Okay, sawa. Sawa. Mama nizere ko tutari butinde hari gahunda nari mfite. Oya ntabwo turi butinde ndakeka turi bumara iminota mikeya nuko hareba gusa bakatwereka hanyuma tugataha ntabwo turi butinde. Sawa nta kibazo. Ariko man, kwa maisha najari kweli. Ubuzima kweli. Abandi bagiye mu mavire nsigare no. Ariko mana ngushimiye ko maze uyu murimo. Ariko se najari kweli. Maisha najari. Umuntu yo yaremewe guhinga gusa. Umuntu yaremewe guhinga. Ariko reka ngende kwa Isira bahenda ampeza imbuto. Ngomba kuhatera goya nizera neza. Umvaye musore. Ngwino hano. Niwe mbwira. Ngwino. Muraho. Muraho. Neza. Amakuru se. Turaho nyine. Hariya uri guhinga ni mukwanje. Ni mukwanje. Twari tuje kureba amasambu. Turashaka nk'amasambu nka hectare 100. Hectare 100? Ya, hectare 100. N'izindi zirenga. So ntago ari nyinshi. None ga hano nje simpampagurisha. Hano ni data wahansigiye. Jewe nyabuze konja mu ivire kabandi. Nza nihingira
nubwo hari gempinga ntibyere ariko sinyohagurisha. None se nta n'uwundi uzi yaba afite isambu nini? Barahari ariko sinomenya ngo bakeneye kugurisha. Keka nkakubariza ba isirabahenda niwe nza numva ngo ashaka kugurisha iwiwe n'abandi batuye hana nira hakurya. Oya ntacyo aho wamubonera hanini jewe nka hegitari 100 n'izindi zirenga. 100? Ya izindi zirengaho. Utanga inka nk'inka zinga? Ikibazo si inka, amafaranga arahari. Ngiye cyo nkeneye ni isambu ifatika nyine, isambu nini. Wowe twavugana nta kibazo. Ntazo mfite. Wandusha ariko nk'abandi baba bazifite. Keka nkakubariza isirabahenda ni uzuguma kuja mu mavire akagaruka azi ibintu by'amasambu. Nza nyumva yevuga ngo ni n'umukomi, niba ari umukominara babita abakomisiyoneri. Uwo Sirabarehenda ni umuturanyi wanje no mukanya araza hano, ni umuturanyi wanje twogera haramuzu mukicara uze kumumbariza. Hanyuma mfite gahunda nyinshi nakererewe. Twari kwicara nakererewe. Twari kwicara nakererewe cyane. Reka ngende noneho nzagaruka wowe umumbwirire ko naje gushaka ibibanza byiza, so uze kumumvugishiriza. Just kuhabona henda ni hari ni hiwiwe sinzi. Sirahenda! Isirahenda! Jewe ntayo mfite, sinfite gahunda yo kugurisha. Oya ntacyo wowe numbonera abandi bagurisha bafite amasambu manini, ubwo ngubwo nta kibazo. Nzagaruka tu nizeye ko nzagusanga nka hano. Uzomba naje kumara nimbabona. We ntugira ikibazo, amafaranga arahari. Nayanje nayawe arahari. Tuzavugana. Bonye nki okay, reka ariko ivyo bintu ni bya isirabahenda ndamubaza. Oya ntacyo, ubwo ngubwo uzambwira. Ngaho mugende neza mushike y'amahoro. Ego nzagura. Nzagura. Izo ngivyo nzabibaza sirabahenda. Sawa ngaho ye muramusabo mwivire. Sawa. Sharodofi uri umuntu mubi n'izina ry'Imana. Kubwiza ukuri uri umuntu mubi. Abazungu ko barazi wawe ntuvuge. Abazungu bari ko tora ifaranga bagwaye. Uri umuntu mubi kabisa. Uri umuntu mubi pe. Uzubanza ubaza umuntu. Niki tudasangira. Kora farika imodoka hano. Uriya no muzungu nje namwibone n'amaso yanje. Rudoviko we. Tumubwira ngo ashikana hariya ngo ndamutse. Umva isirabahe. Bari abari baje n'ubundi nagumye mbabwira ngo isirabahenda ni uzi ibintu by'amasambu bazogaruka. Ukabwira iwaje hano ni minota ingahe? Ni minota ingahe? Kutwaye amawe. Ndajanye nyine yasinyashanye mu mundu uzabwo ko nagira ngo ntora nandi menshi ngene nyashire mu rubi rw'umurima wanje. Ariko reka urubi biti barukoresha amawe. Urubi barukoresha ibiti. Ibiti kurabona kuri irici dukora he ibiti. Ariko man rwose man abashitsi baje iwanje ni wawe ni metero 2-3 bazogaruka. Umva ahubwo none tuje gusoma akakantu bataye hasi. Akoro tavuzugirani ko rwifarangukanya kikaratasi. Nta faranga bampaye akaniko bataye mbonye bagataye niba bazaza kukareba. Ushaka kumbwira ko uriya muzungu asangwe naka gapapuro Rudovi turabira ni hari ibintu byanditse uzu witonda. Izi ni nimero wa? Izi ni nimero. Kandi mfite telefone. Oya.
izi nizo nimero z'itelefone. Izi ni nimero za telefone banditseho ngo Nahizi ngo ni ifaranga. Isabella. Ni iki? Nuriya muzungu uvuye hano. Baya rwose man. Nta kintu basigiye. Njewe Reka tugende turebe ikaratasi. Mfite inite muri telefone yanje. Cyangwa. Nkiki. Nje ko nda Ikaratasi niki wewe uzi gusoma. Mwavuganye gute? Handitseho izina n'amanimero. Mwebwe ico mwavuganye ni. Cyo nyabonye bagatibura ndabareba mbona tibagarutse. Ntakireka ku telefone. Ufite wego bwira. Aya mabuye se ko yanyibutsa wa. Ese ubwo utwara amabuye ni? Utwara amabuye. Zana intuze. Ndamu telefone ubu nyine atubwire. Ese ico ibyo ni ibiryo bihari? Urumva? Rwose Rodolfo we nta byawe n'impamo y'Imana. Ntagaje. Siko nababwiye. Wowe ntuzi na komisioneri ngo niki mu mutwe wawe. Habe no kuvuga ntuzi umenya kuvuga. Abantu ko baraza baje gushaka ibibanza ukabikubana hano bakagusigira amanimero bakagenda. Kurumva ibyaruzo. Konta yagurishe. Uzi ko ubu nyine uriya n'umuzungu. Ashobora kuza ubu nyine agahita avuga ati ano mazu yacu nave bahinga ibishimbo cyangwa bahinga intoryi. Uraho gusa ku bitonde. Tukazuhubuka. Oya. Tukazuhubuka. Singiye yasigiye iyi ni sheke. Niki mwavuganye nshaka kumenya ico mwavuganye ndama mpfa guhamagara nimero ndazi ngo mwavuganye gute Rodolphe wansuzuguye kandi bene akagasuzugura ngaheruka ku ngoma ese sirabaye ngusuzugura gute basanze mu murima barampingura tangiye kuvugana nabo ngo reka bagende ndabwira ngo isirabahenda niyo niba ari misiology Ntuzumenya no kuvuga Rodolphe. Je ni komisioneri. Uko nini wabambye. Niyo methodology. Wewe reka tureke ivyo ngiyo. Akira. Wewe hamagara. Bavuze. Niwe ugira telefone. Nababye ngo niwe ugira telefone. Sasa Rodolphe. Nje nzangira ngo ngubwire ibizima. Niba basanze yari nimero, je narizi ngo niba yandi yo kuri banki bazabita ngo niba shike. Shike no kwisa. Simbizi gani wewe. Niki ba na masambu gusaba keneye. Ngo gitarija. Nawe ngo niwe uzibona tawundi muntu hano nzaneme se muturanye hamagara uri mu kunsuzugura cyane se gusuzugura uri mu kunsuzugura cyane no se wahamagaye na bakakuba 073 71 76 na non nukuvuga ngo wowe ndimo kubona rwose nta Rodolfo bwawe amagara ku komisioneri nza nkora ubwo busa ndahamagara itayicamo ngo wagusigaye gimari telefone iracamo utarayishira ku gutwi izi cyamwe ariko nasize ku gutwi ngaho nawe shira usengiye simbi 0 combien reba hano shira ngo bamusige Rodolphe uzobika ipfuna ryari ki tuntuke singutuke ko baragusigira izi nimero zibaho barasigiye se koraga ikaratasi natoye ngaho nawe banku telefone ikaratasi natoye da telefone ase bari bambye ngo telefone Rodolphe reka tuve muri ibi cyo wavuze ngo iriho amazina nari ngatanga ya Rodolphe koko ikaratasi yanje tutakosa uko ikaratasi ge kuri kibazo fatwa ikaratasi nayo kuraja gupfira mu mipine y'imodoka ku ikaratasi nje garagizo ni faranga naje narizi ngo nizo ariko bagirwa amabuye yanje reka ngende cyavuze ngo hari nimero hariho nimero none nimero zitazi cyangwa ni nimero nyabazi kaburira papa kaburira abazungu bakwemeje ngwino gungeze muri mama ariko none Rodolphe perekeza hano ma ni ukuri ntiki Rodolphe banga genda ay ariko rero umuharwa zino nimero bamuhaye ubwenga adafite nanje ndazifite singize
Rudovi. Sigamaze kumva. Urusigaye ukiri intamiro. Niki nje ngukundira ngo no twicare hano. Twicare reka nje kugateka ari iwawe. Ngwino man ntumburira ukuze twicare. Ntumburira ukuguru kumwe. Ukuguru kumwe nagusize hano wicaye. Ariko iyi ni imisega noneho. Iyi mihambwe acitse noneho. Amakuru wa nahize Imana iramfasha iki cyane nzakigwa. Oya nari guseka ngo nurukwava abandi bari mu gutahana impongo n'ibindi. Oya yego ubu ngubu ga nibwo kiba umugabo. Nibwo kiba igitangaza cy'umugabo. Ese reka nkubwire. Isi rabaye. Mbaye umugabo kubera ko nishe sungura. Oya nabwo sinishe intare sinishe nihonga. Abandi bari mu kubyica ariko ga aho waturira hose ndagira ngo naba bari umuntu abaye bagufashije. Nizimbuka. Ese akandi kakarumuna kako wasobanyu. Wino wapa mudogo. Kagica kamaze gukura. Bamfashije. Uyu munsi ndakoza mu Reka nkubwire. Ndakoza mu mwita we. Kandi gananje urampaho. Ikindi gikurikira. Reka nkubwire. Reka nkubwire. Uku niko umugabo azaba. Ibi bintu ngo watoye ngo dukaratasi ngo bagushireho inimero zitaza zinyuramwo taco bimaze zuhiga uhinge. Sirabahe. Ta munsi yaciyemwo. Iriya nimero ntiwayicishijemo igacamwo. Inimero y'abakiri irakumarira iki Rudovi? Uzugira ubwenge utekereze. Uzugira ubwenge. Iriya nimero n'urukwavu kuragira ngo birangana. Ndi igifu. Oya ntabwo uri igipfuga ariko reka njenze nkubwira kandi iyo mva nkubwira simba nkubwira n'umutima mubi. Nuko tuvukana. Uko uri umuvandimwe. Ndagukunda. Ibi bintu ngo by'agapapuro kuva watora agapapuro wamyuba debe ngo ufite ngo ikaratasi ngo iriho. Ariko iriya karatasi ni abakiri. Ko batagarutse. Ko bataje. Ariko hari umunsi twayicishijemo icamo. Umukire karaza kuneka uburyo tubayeho agasiga ikaratasi ukamujaho. Reka nkubwire iki gihe tugezemo umugabo azayigira ejo nejo bundi ugiye gushitsa. Kurumva we nguraho nguri kudukaratasi uzuhiga hano mu muhana tumenye ngo hari umuntu wohiga singaho ejo bundi yantare yari abana b'inyana abana b'inka reba imitavu mfite tiwibuka imitavu nari mfite abandi ngo bagiye mu ivire ibintu birahinduka none tuzogwa muri iki cyaro cyokoze uyu munsi none ngahwega iryo vire ko mudagiri yarigezemwo niki yakoze ivire nukuvuga gute afite telefone zibiri zimaziki singaho nyine ejo bundi yari yabuze icarya ngo mungu afite telefone zibiri reka tugume mu gace kacu tugakorere duhinge tugira ibintu byose mumugurasha kumara yiki uriya mugore uramuzi ni nyokorome ni nyogosenge ni nyoko wanyu niki muze mugira ubwenge wangu muze mugira ubwenge kuva wabona kari agapapuro sindi mu kumenya ikibazo ufite nimba ari mudagiri naho hawo gusaza wageze mu ivire ntakigenda kihaba ahubwo ureke tugumino kandi nukuri Rudovi uyu muhana ninje nawe nukuri wonse gabzo mbabaza ese rabahe ibyo bintu kura bivugishwa kuko nishe sungura isungura yo si ikibazo bari mu kwica n'impongo bakayirya mpandeba ariko nje nama mpangu uhereza ni nama izogira ico zikumarira ureke ugume hano yewe ntuzonsige muri uno muhana uyu musega wawe ntabwo ari umusega ntacu ziramfasha ahubwo gira utobera ndatobera kandi uri mukundusha ubwenge sha se ntabwo akazi ufitemo hano gira gushya ngiriye gira gushya
reka ngende ije kuyotsa kirikana mbabarira unsigireho ukuguru kumwe mfite umugeni sinobagira mfite umushitsi mbabarira wo kabyarawe umva ukuguru kumwe byibura koze mu mwita usanga iwanje niho nza kubwirira Rudolphe njene ibyo bintu urimo kwigira mani nje nza mbona hari akantu wawe mpisha inyuma sinki gusobanukirwa neza ira karatasi ni ya telefone wakishijemo igacamo ndi mukuryama nkayirona none woretse nkabagukuguru yewe ngwino usanga iwanje mpaka ngusange iwe nti wamusigira ukuguru iwanje ni kure ntuzuhagira ntakikuzanye ugiye kuyotsa ubu nyine sinyosa hari izo ntogosa hari izo nyosa wanyemereye ukuguru kabyara nakwemeye ariko usanga iwanje uko ntoye impera hano umaze kumbwira inama kenshi gashoboka kandi niwe ubwira telefone hano naje ndagira ngo nzoza mpiga nzogeraho nguri telefone uranyima ukuguru uzogaruke nguje kunsaba telefone Rudolphe niwe muvandimwe ngira hano we turiwe mba ukuguru cyangwa basi ukuboko isungura ni nini ndaguhamara ayiwe yewe amara zaryoha wishura ukwavu mpaye amara umunsi uzica impongo bizogenda gute nzoguheza igitsiko aho kugira ngo mpamara genda ndaje nje kwirira iwawe sawa nukuri tugende basha uyu muharwa uhawe ikisungura akavuga ngo arapamara tazokorwa aja mwivire koko ese uko yonsiga ayiwe nzamwitaga gita ariko gica niwe ugira akaryo reka ngene nje kurya izo nyama nikozeho amazi hanze nari nsize ncanye n'umuriro sigiye imirima yanje nkurikiye agakaratasi k'umukobwa yataye hasi koko yavuze muzoze wenda bazompa akazi amaisha yo kurara nishimashima uko ndahinga amashu n'amashaza imitima imaze kumbana ibiri ngomba kubaga umwe ngica umwe ngasigaza undi ugusigara hano nguma ngihingira amaisha kuja mwivire naje nk'abandi ukabonye wa mukobwa ukuntu yasaga nubwo ntari mzi ko ariwe bazamba kubuzamu bomba kike
ko n'umushinga bazabana heza umuntu kuhagira imbuga bibaye ari ntabanyatayemo ubwo ndaje kugisha isirabahenda inama ariko nawe ndaza ashaka kumusiga hano shaka ngo tugume hano umuntu utohiga ngo yicire ni nasungura ejo bundi nishe sungura bamuhaye kuguru none nabona aya mashu yanje areze yokunda se ko nguma hano uko mva hano nako tanama ziwe kimumva kubwoba kuja mu ivire nyotangirira hehe hano nta muntu zampinga nkeza zoisigira ndekwere iyi mirima uyu w'amashu w'inyanya w'ibigori n'iriya nzuga yanje je bari umaze gushiramo amakuru 3 imwe yo kwicara n'andi yo kuvomeramo nari nabonye igitanda naza mpanga uburyo umuntu yoshaka nawe agashitsa akizi inama za isirabahenda n'isi nyine ziguma kumpenda isirabahenda sinkimushiruka makenga inama ziwe iyo mvuze ngo ndamusiga ndava asa ncira imigani itabaho ariko navuga guhinga kugira ngo ari jo zoza umugaburira naje guhiga akankurikira nta munsi n'umwe aramfasha ubuzima mu guhinga buri munsi amurimbye ngo turahinga ngo batukeza abandi bagasarura ngo tukabagara ngo turahinga tukabagara zamara kwera karibwa n'isirabahenda reka nkwereke
ariko sarire umuntu ntazayoberwa wamwize ahubwo azayoberwa aho yamuhishe. Sarire igiti cyaraye hano ni ukuri nimba atari Rudoviko wakijanye. Rudoviko nawe agira amaboko yo gukora ariko nzanyoberwa ukuntu azaza kunyiba inkwi hano. Uzi ko uriya munyago ushobora kuba ari nawe uzunsenyera uruzitiro. Hano none ibitangaza mu bantu tuzokorogana gutya muri uno muhano. Rudoviko ari mu kwitwara ukuntu ntazi. Dore n'uyu mupanga wagira ngo wacajwe kuntuza. Komana nyagasani umunyaguza akwirirwa ahatobera ibibwana imisega y'imisega akananirwa gushaka ibiti vyiwe mpanga se kandi kumbanya ikibazo ndakora hehe ubundi. Uku Rudoviko yanyibye uruko niyo naje kumutera umupanga yobona ko ariko uyu muhana ndimo kumva nijoro imbara abacuraguze niba ari iki ndimo kumva umuntu nzoja kubaza kwa gapingi hariya yanareka nkumva kandi tumaye ibyo umuhana reka tuze tugira siriya ninde aringize ngo ntibicara Rudoviko aringize ngo niba mpa igiti canje yokasha. Ariko tuzota uzi ko uri ari Rudoviko nyine ko yahinduye ahagenda nk'intuzi. Sirabaye muraho ntakuraho Rudoviko ujanira igiti mani kandi uri umugabo nawe woja gutema ngo kuranjanira igiti cinkwi kubera iki uri umugabo wotema ishamba ni rinini uko bishoboka kose kuranjanira inkwi kubera iki mwana wa mama Rudoviko. Ariko Sirabaye urabona ibiti bituye ibiti byuzuye hano je nakujana igiti ikawotema si igiti none Sirabaye nako Rudoviko ninde umuntu wundi uzugera hano woza agatinyuka akantwarira igiti sinumvise ngo ejo wanyuze hano. Kurabona ko muri uyu muhana wose cyangwe muri iki cyaro cyose ari je uzunyuri wawe gusa Rudoviko iyo ni cya gipango se gihari ngo ndaza ngo nyuri wango nibi igiti ibiti byuzuye hano uri mu kushaka ka munani saka munani njereka siko tubanye hano neza kandi iyo nabo hawuza namwe ngo nta gipango mfite hana bagira igipango nibangaye Rudoviko nta wundi muntu uzupfa kugera hano iwanje nije mukire wa mbere bazi ntabwo ari buri muntu uzupfa kugera iwanje nahagera nkiba kuranshinje ubwiba bambwiye ko ari wanyuze ejo bundi sinishe sungura kagukugura aho nico cyatumye uza kuntwarira urukwi Rudoviko uko kurabona ibibira byose biba hano cyangwe ibi biti byose biba hano ikiri wawe nico ciza kurusha singi iki giti cyawe uragifite. Oya ye ntago noja ngo nama ngushinje 100% gusa ariko nje ukuntu mpantekereza kandi abakuru baravuze ngo tawuzi yoberwa mwibyaza reka menshi Rudoviko niwe mwira wanje twe twirwa dusenge reka kunsiga amavuta kiyaraga wanyandagaje umva nkubwira Sirabaye jewe ibi by'ibiti byose ngiye kubizobigusigira aho habe ni imirima yanje nubwo nayigurishije imyaka irimo niyera ari amashu nabira bigori uzoguma undebera ubutaka namashije narije ngo ntize itelefone tundusha imirima ariko icyo undusha telefone subira umpamagare uzicishe tiwontiza telefone
Siza gutiza isuka siza gutiza umupanga. Uyu umupanga wanje nagutijije. Sini mu gutwara umupanga udafite ikirinde ariko nkaguha wanje. Umupanga sije wakugabi. Rodove. Oya cishirizamo. Cishirizamo namashije. Namashije. Itelefone. Urayifite ntuyifite? Ndayifite. Kandi sino kwima telefone. Cishirizamo ga. Ariko Dovi, reka ngubwire sinoguhisha mwana wa mama. Ibi bintu hawishiramwo ibintu bidafite umumaro. Rudovi, kuragurisha imirima, kuragurisha amasambu, ugiye mu mugi ukurikiye yiki? Rudovi, ingene ugira amaboko, ingene uzi gukora, uri n'umugabo w'ubwenge. Kurasiga kino caro ari wowe ukagiteje imbere. Rudovi, nukuvuga ngo iki caro muzosigara mugikenera bitari ngombwa. Mwana wa mama, kandi umbabarira unyumve neza. Iki caro hausiga kuragisiga mwonde. Rudovi, niwe mugabo w'amaboko tugira, niwe muhinzi kabisa, nta wundi muntu nigeze numva agurishije toni 10 z'ibirayi muri uyu muhana. Rudovi, kurasiga umuhana muje mu mugi niki kiriyo. Iyi siga ntabwo yabaye nziza. Iyi si yarahindutse. Turi mu gihe cy'imperuka Rudovi. Uwo mbabari ukanyumva. Itelefone sinayikwima. Ngiyi usibye nawe uyu muhana wose bazabaza nkabahereza bagatelefone. Ariko mwana wa mama, nubwo ugiye gutelefone, guma muri kicaro. Reka dufatanye icaro. Uransiga gute? Urabizi. Nta masomo ngira habe na gatatu. Rudovi, urabonye ngo dusige kubera inimero. Uyu mukobwa uramuzi? Uyu muntu uramuzi? Wamuvanuje mu mugi. Mwana wa mama, woretse niki? Woretse wogumye hano. Bari mu kuvuga ngo abantu bazaja mu migi. Mu migi hari ndetse niho imperuka yahereye Rudovi. Kandi bazavuga ngo uzuturwo wambaye ugakurikira urwishitamba. Bazavuga ngo ushakira twinshi mu mazi ukabura na kamwe. Rudovi, wambabariye mwana wa mama ukagumina. Rudovi, nguragiye ngo nubwo ari ivire. Ese Rudovi, nimba tuhadupfa umupanga tugapfa urukwi tugapfiki kuragira ngo ntacuma ari no muhana. Uri umuntu namenye ubwenge mbona tubana muri no muhana. Mwana wa mama, iyo vire kurarishaka mwiki? Aburiya mugore cyangwa se uriya mwana w'umukobwa wasize urupapuro. Urupapuro no kuvuga gute? Rudovi, kuragurisha imirima, ukagurisha amasambu. Mu bagabo b'abanyamurenge bamaze hano igihe bagurishije toni 10 z'ibirayi, ni wowe wa mbere. Ese we mumugi kurira uko ushaka yiki? Uwo mbabariye niki? Uyu ikicaro hausiga ejo nejo bundi muzogaruka mugishaka, mugaruke musange carabaye ikindi. Mwana wa mama, urabizi niwe muntu byibura ufite amasomo makeya muri uyu muhana, byibura ashobora no kuza ikintu ukaduhagararira. Ese kuradusiga muri uyu muhana nzogira gute? Iri kanje ntuzi ko narisigaye n'abasomali bamwe bari baraje kwimbina orino. Sibo bampaye no telefone. Nukuri ko Imana iri mu ijuru. Takuntu batagize ngo tujane. Ariko se ndasiga umuhana wacu Rudovi. Ndaja hehe? Iki ni igihe cy'imperuka. Ni igihe cy'imperuka. Sinzi ngo mu mugi kuraja kugira gute. Ese ubundi kurirukira mu mugi nabo ko baraza kugura hano mu cyaro. Rudovi, mwana wama, wamba bari ugakoresha ubwenge ukareka kunsiga hano. Dore ejo bundi impyisi yarateye hano, nije nawe twagiye kuyitesha. Rudovi, kuransiga impyisi ntizozi kandi yaje nyine. Mwana wa mama, niki womba bari wogumye hano? Yewe uyu muhano hausiga nukuri kw'Imana uzogenda kandi uzogarukamo. Mwana wa mama, itelefone ngiyi nimba ukeneye ndayihamagara, ariko tahantu hawuje isirabaye karame. Amagambo y'iterabwo buhambwira cyangwa se yo kusa nk'unkanga inzi ico bishingiyeho. Uyu munsi niwe munsi wa none utangiye kumbonamwe ubugabo uzawirirwa untaranga hano ukantuka. Uyu munsi niwe ubonye umbwira ayo magambo ngo ndi umugabo ngo kurantega iminsi abagiye ko wibasama etage. Hari umuntu numwe aho twahingiye. Uyu n'umupanga wakangahe maze, iyi ni isuka yakangahe maze. Abantu baje hano bakazana imodoka, wabonye wa mukobwa muto aza mu modoka kandi yaramwe ngo bafite zitatu.
niba yarataye ikaratasi agasigaho izi nimero akandikaho n'ahantu yaragamije iki si ukugira ngo ambwire ngo nzoze bampa akazi kurambuza gutura hano nako kurambuza kuja mu ivire yego tuzaturijamo kandi bazagaruka amashu yanjye se yatunze abari mu ivire ibigori byanjye se bitunze abari mu ivire ibijumba byanjye se bitunze abari mu ivire je kubera ko intogerayo nzobe nka Mose wa undi wayoboye abana b'Isiraheli yarangiza iyo ntagere muri Kanani kubera ko udashaka je kongera muri Kanani. Reka nkubwire mwana sini mukwica intuze izi mpyisi zose ejo ndi sinishe sungura nkaguha ikibero nzohore muri ubwo buzima zoza nguhigira urabuzwa n'ikikumbuza amaramuko yose habe n'izi nguhaye uvuga ngo nakwibye si ibiti byanje byari ku ruzitiro sinje bakubwira ngo tuziturure cyane zumye ibyo byose ko ndabyumva ariko mwana wa mama baravuga ngo imbwa niyo yihutiye kubwagura ibwagura ibihumye urantutse singututse uzunyumva neza ntaco dupfa sinanze iterambere ryawe ariko kino caro Rudoviko nyamara hari cyo no kumarira ngeze Rudovi simbihakanye kurihutira ibiri mu mugi ese urabona jewe nzosazirino naje nzohasazira nta kintu kizima nkagakondo mwana wa mama ntashari ngufite none tutagira ngo twige ibyo abandi barimo tubizane hano iterambere tuzorimenya gute abandi ko bari mu kuzana amamodoka gashika hano iwacu twebwe tudafite ni Suzuki cyangwa tudafite ni King. Rudovi reka mbanze nkubwire iyi myaka ugezemo uri hafi gushitsa ukugihe cyacu nugushitsa gare tugatunga uko amagambo yose niyo wawumbwira ngusavye gusa itelefone ngaho nta imirimo yo narayigurishije byararangiye reka duhamagare pe ese ko bikubabaje nkaho tuvukana mu ndimo Rudovi n'ubundi uri umuvandimwe wanje kubera ko utari warabimbwiye nukurura umuvandimwe wanje kandi mu byo tumaze iminsi nimba harantu takugendeye neza umbabarire kandi nizo nama nimba utazumvise neza sinkubuza mwana wa naramashije nayagurishije uhamagara ugakuraho ugahamagara ntabwo ihayicamo kiravuga ngo compose yoreka kureka gucamo gute utabishaka Rudovi ndabishaka kansubire nubona telefone ntoyibona ifa kuba mfite ikaratasi ntaco reka nsubire nje ntiri muri telefone Rudovi no nimero ni nkaho itabaho mukuru singaho ngaho shira kugutwi wumve ejo bundi ntiwayicishije shira kugutwi wumve mfite mwama inite je sizi kumva telefone ahubwo reka tumwandikire message message zigenda ngo umwanya muremure ese uyu mukobwa uzumbwira no mukiro Rudovi namubona nyine nabaki ngo bazompa akazi nabanyamurenge tibaje hano twaze tuvugana ikinyamurenge none ko inimero itahayicamo ese Rudovi iyi nimero nta kindi kintu uzo ntakundi muza mukora ikavuga cyane abantu bose bakumva kurasigira iki ese umari iki nje no kugira inama mwana wa mama urahamagara cyangwa ntuhamagara isiraba Rudovi ntuzi namanyama ngo byibura uzoshika no mu mugi ese ngeze nkakohereza nk'ikirato nta kibazo hamagara Rudovi ntuzi namanyama ngo uzoshika no mu mugi ngo abantu nibakuza namanyama ngo umenye ko baragira gute tuza amahimba ngo byibura ngo Rudovi ko nuzahinga umugani ngo ugiye bujyasazi azimira bungure reka naje ngene zimire bungure uzomenya amayeri yo mu ivire nje ntariyo bazavuga ngo ushaka utwinshi mu mazi ukabura naduka ese iyo migani wawuncira yo kuntega iminsi yimaziki ngo uzubone urwishitamba ugaturwari wambaye Rudovi ikicaro zo kigarukamo bitagishoboka n'imodoka nta nubwo telefone yawe iri gucamo aho ni amahimba nukuri kw'Imana shira hahandi bazashira tukumva twese nimero iri compose iri compose nukuri iri compose compose ni ukuvuga ngo ntabwo iriho compose ntabwo ari ukuvuga ngo ntiriho telefone ntiriho aritaba gute ubundi uzi telefone wari watungaho telefone none compose ni ukuvuga gute nta iriho
kompoze no kuvuga ngo telefone iri kompoze nyine irashimisha kandi iri kompoze kuraga ngo sinasomye kompoze nyine iri kompoze Rodovi nibyo wishizemwo ukeneye iviri naramashije Rodovi ugurisha imirima ese wampamagariye ndahamagara uhamagara nako Rodovi reka nkubwire nushaka ureke ngo isamba ariko ureke kunsiga mwana wa mama isambu razindusha nyamashije nyaragurishije bas umbwira ico no banza wite ku tiha icamwe tiha icamwe ngirira jewe kuragira ninje wisha amarezo yose inyuzemo iciyemo reka kuri yarayitaba ahubwo akira rero bavugisha wamuvuga ngo ni wa wundi mwaho ngo hamwe mwaza mugura amasambu ivuyeho ko yikase kuri araruha yitabe ariko yari wumvishije ku gutwi araruha yitabe ubabwire ngo mwe waza uhinga ngo naho ndugurisha amasambu arahari isi irabahenda ubabwire ko amasambu ahari ntayitaba kirikata ariko reka wayigize gutyo ndayigira gute kiracamwo kandi ndayigira gute mwana mama ese uzugira ngo ndakwanga ntaco dupfa sirabahe naramashije byararangiye nzogende nsanga ari habi ngaruke cyangwa nsanga ari heza hari igihe naje nzozana imodoka hano ariko iyo modoka ngo imbwa niyo yihutiye ko bwagura ibihumye sindimbwa oya siko mvuze sindimbwa siko mvuze n'ukuri kw'Imana n'ubundi nuko ariko mana Rudovi usubire utekereze neza mwana wa mama nk'imodoka kandi ukubwica yokorwa ashika gahirwa wobona ashitse mu ivire nyine ariko ndamwizera gica ni umugabo yozodufasha yotinda tabaye imbwa akazibuka uno muhana akibuka icaro cabo ko nyamara n'ubwirungura igiye kunkubitira ino zoba ari byo yozoshika yagira ifaranga reka ndeke maye birababaje ariko ganyine nuko ntagenda wamashije se awe ese ubundi nacanye cyangwa ndaho gusa